لا طبعا ما كانش قصدك. اهو. هو فين الخروف اللي بيتكلم ده؟ ما انا واقف قدام. واه، هي ما بتشوفش. اه ماسك الشطه زيت. شطه زيت ايه؟ ما انا لما رميت الشطه زيت جت في عينيها لسوعة القرنيه. كفايه مش عايزه افتكر حاجه. حرام عليك يا اخي، انت جاي ليه؟ انت عايز تموتني؟ واه، انت جاي فعلا عشان تقتلها يا حزلقوم؟ انت بتقوم على عمها دي خرفانه يا عم. انا جاي عشان احوار ابننا. ابن مين يا اخويا؟ بنى عليك حيطه. ابننا يا جبانه اللي رميتيه قدام القصر وطلعت تجري. اجري ازاي؟ انا بعرف امشي عشان اجري. ايوه صح، هتدري ازاي يا حزلقوم؟ لا استنى، ممكن تكون بعتت الواد مع السواق بتاعها، هو اللي حطه قدام القصر وطلع يجري. نهار اسود، خنتني مع السواق؟ يعني الواد ده ابن السواق؟ حرام عليك يا اخي، هخلي